He's there in your life for purification purposes. He's there in your life for purification purposes and sanctification purposes. Are you hearing me, Master Lord? When you receive the fire of the Holy Spirit, and now the Holy Spirit is there to purify you. How come you were a sinner before, then today you're a child of God, and now the Bible says now you're a new creation, and the old things has passed away, and then new things has come in your life, and now the Holy Spirit is to purify you from all your sins. Is to wash away all your sins. Umsebenzi walo mlilo. Ena bazakutshela. Umlilo kunje lo ngathi umlilo uyashisa. Umlilo ungafaka insimbi emlilweni. Iphuma ihlukile. Amen. Ubona nabo Sathane. Labasebela impompi. Labasebela amakhopha wayo. Abasuka ikhopha ikhopha bayifaka scrapyard. Ngeke bayifaka emlilweni. Bayishise kuze itothamba. Ishintshe lekhala yayo. Le mpompi le bathi bangayifaka emlilweni. Ishintshe lekhala. Ngoba ngathi manje lo ngeniswe kunomlilo wamona engcwele. Bese ishintshe ikhala. Bese ishintshe behavior. Bese ishintshe wenda kwakhe. Yini inzawo sitoko sakho. So ngene phakathi emlilweni. Asomele igolide sibili lifaka emlilweni ukuze liphume. Sekuligolide lendawo setshenziswa. Asengikhuluma ithaba. Lo mlilo wamona uthi ungangena emlilweni yakho bese ufike uyashisa. Onke amananza esitha. Bese uyashisa. Onke amananza Sathane. Bese uyashisa. Lo ngathi ngeke emlilweni yakho. The fire purifies. The fire sanctifies. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Angithi la ile mfihlo. Ema ke shoba. Angithi la ile mfihlo. La ile mfihlo. Lo mlilo uthi ungafika ungene enhlitiyweni yamalo lenhlitiyo lembi. Ngoba bakhona bomake abalethi inhlitiyo lemtimbi bahleli phakathi esondweni, bahleli ngephambili front seat. Basho glory kakhulu. Inhlitiyo ibe yimbi. Ikhona indvodza lethi ihambe eceleni kwemfundisi ineskhotha umprofeti inoskhotha umbishophi ibe inenhlitiyo lembi. But now when you receive the fire of the Holy Spirit, and now the fire purifies the heart of a believer. Umuntu lwemanako babone ukhona khokha waniketa bathe kwenteke kuloma malo uthola umlilo. The fire purifies. It purifies. Umlilo uthi ungena ebandleni kupheleswe ikheba. Dipheleswe igumu. Aphela shema qembu bese bana liqembu la Kristu lapho uyalibandla lelo sekude liqembu lemprofeti sekude liqembu lemkhokheli sekude iqembu lamakadlamini lo
umlilo ufika unite. Ngoba manye namaneba lesaboshelwa kiwo namaneba kaJesu Kristu. Jesus. Ufika moto yomlilo bantu bayekele ubuye naphasi bayekele ke masondweni ngema dress code namhla kufika khipha nyawo but angibona kahle kuthi ngibani gcoke njani namuhla le two piece yami le ngibekele Sunday lasigebengu nasi nabo mfarisi nango ya Sunday uyoshiyekisa ufika umlilo awuthi umlilo thatha le two piece ya Sunday unikete nansisi nohluphekile asende sikufunako kepha lomlilo utetela wona wena mathanda uthi walungisile amasha abiyeshayina ungekawagqoki uthi umlilo uyabona amantondo lawo ubathi uyabuka ukwehle enyembeni ubathi uyabuka uvele ivalo lisipini ubathi uyabuka ufungathi yawuyana Jesus uthi umlilo akusiwo akho lawo thatha unina gogo nanu ya ubathe utyagowa wathini ngoba ugugile uthi lo mlilo mine ngenta nabo bantu lokubuka ngathi yakwendiwa ngoba kule malanga empila bazalwane nomlilo mongwele masowufikile utawunya bogogo balelivangeli bayawugijima bangakhathali ngikholwa bazalwane labaphethe amaphelekeka labaphethe namadolo kepha lo mlilo walesikhathi utawente mathehla ngalesikhathi ayawugijima angakhathali Nomala unasilote solindondo ubozibezwa isikhathi solindondo simika uNkulunkulu sikhuluma ngomlomo waso silukana sidumisa uNkulunkulu solindondo lesikhathi lethi Malaki 3 verse 2 awumfuthi neminikelo yamaJuda yaseJerusalema ayiyaphinze yemukeleke kuNkulunkulu njengasemalangeni akatheni kodwa ngubani nje longamelana nelilanga lekufika kwakhe ngubani longema ekubonakaleni kwakhe ngoba uyafanana nemlilo wemncengi noma nesipho yemgezi uyabona njani ke manje uyofana nemlilo wemncengi yini mnceke yini inada uyafana nemlilo aphinda fayina futhi nemcengi kubeka yini wona
noma nesipho yemgezi. In other words, lo mlilo nguwo ngosiyami lona ufike ushise konke ngqola. Amen. Lo mlilo ufika emntwini ogqabhako ushise lonke igqabho. Ukubani nabanye abantu kanje nje emhlabeni sesiyafa. Ukukhomba nabanye abantu kabe siyahamba emhlabeni. Amlilo ufika kumake asuse igqabho. Liphelethi gelekeqe. Ushise sono. Ususe konke kungqola. Ngoba bakhona bomakela bakhona labathayimako. Ebusuku balamgwaqweni. Emehla bayalayita afana newenta. Afani awalokhwaja. Ayalayita emehlwabo. Umkhathe ngabe noma ulele usendlini nendoda yakhe ulamgwaqweni uyalayita banyaza. Kanti umfaka umuntu uphisa TikTok. Facebook. TikTok. Tunapaswa fungu. Utungafika umlilo bese udla konke manje athi kuthi ngimake agqoke njengamake. Make ngase wala sowusendlini nendoda yakhe akayitshwaleni. Uye ngale ndoda usuka mngani wakho nemama usetshwaleni. Singalumlilo ngiyawuthanda lo mlilo. Because now when you receive this fire ignites. This fire ignites one's passion and a zeal. What is to ignite is to start something, to start, or it is to what? Is to kickstart, or is to activate someone's passion and zeal. Once you receive the fire of the Holy Spirit, awusatshelwa ngumuntu ukuthi hambe esondweni. Awusatshelwa ngumuntu ukuthi khipha kweshumi wena. Ngoba sibadla ngabe liyaphendula namhlanje ndithi. Ibazonela la. Nekukhipha kweshumi ukukhonda. Nekumnikela ukukhonda. Lokusho ukuthi unganikeli ungakhiphi kweshumi wena ulisela, wena usigebengu, wena ulihedeni. Noma ungahlabela kwanda sineba komoya sesiyabuka nje. Ngoba siyabona ukuthi uqala emanga. Nanti impilo yami Nkosi sithathe mina nginikela ngayo kuwe. Unemanga unikeli. Thatha impilo yami uNkulunkulu ngikhohle imali yami. Uyeba. Kapha lo mlilo uthi uyafika unangibaba
noma siyamshisa Yebo phela. ngoba kunabomake lapha nespeed sikuthengela umfana nabo sicasho sesikolo akuthenge ngoshumba uNkulunkulu nespeed noma ke sekuthenga singwa akusasithenge ngoshumba uNkulunkulu udlisa umntwana wakhe poison umdlisa shefu udatha umntwana asasigebengu kusasa uyahamba tinyanga uhamba fundisi nebaprofeti athi umntwana amile emuva nidawuke bayisehehle wamdlisa sono hayi bese kuyakhindleko kuyakhindleko kweshubu kuthela umphethe kuthela ungathi project yakubhanga lokweshubu lokho phela ngikhiphe esondweni ngibhangela umphethe ubhanga ngosho uNkulunkulu uyathulela lo mphethe leyo uphuthe bakugijimisa uphuthe bakugijimisa and now the fire ignites a zeal muche kunebantu abana babidinga ukuthi ngabashumayela but they were so silent they activated until they received the fire. They were never the prophet. But Solomon Parabashenza woy, but similarly. Let's go to the dreaming. Tishukumana banjani. Can't you anything get that you practice? Yeah. What's the dream? Nana mama nana. Nana ndia nana ne. Yeah. Ini no ndia nana ne. Ini hallelujah nana no. We are practice at dream at the practice one. Hana no. Kina na kasa. Kazile inaba zinalomlilo wakade lomlilo then bible lithi abasana ba practice kepha kuthi kwehla ingehlangehla yamlilo Njalo. lethi limi yamlilo bevakala sebakhuluma ngetilimi ezahlukahlukene ngilokuse abe abayana khuluma asikhuluma uthi Yeah. khuluma uthi Jesus. ngamanye amabandla bayabona lokutraina tilwimi manje namhlanje lesithathu Yeah. kune training etilwimi everyone come for training, everyone come for prophetic lessons. Udofunza prophet prophet kanjani ayifunza lento le into la yehlelana Yeah. into yehlelana Unjalo. amen Jesus. into yehlelana Jeremiah 20 verse number 9 on foot. Jeremiah 20 verse number 9. Jeremiah chapter 20 verse number 9. Kodwa nangithi ngingeke ngisambida futhi ngingeke ngisamkhuluma ngisakhuluma egabeni lakhe. Livi lakhe lisehlitweni yami. Futhi lishisa njengemlilo lovalelwe emathanjeni ami. Livi lakhe lingephakathi ngosiyami. Awukho phasi make mhlaba. Emakhona bayayiva le ndawo. Asembe inyawo zabantu ova ngamagama lawo. Ubungathi anginiva kahle. Kodwa nangithi ngingeke ngisambida. Ngeke umbita njani umuntu la kuwe? Umbita njani umuntu amba naye?
umuntu ohlala kuwe kodwa ngithi ngeke ngisambita futhi ngingeke ngisakhuluma egameni lakhe. ngeke ngisakhuluma egameni ngoba ulakimi mina nasimunye Livi lakhe lisenhlitiyweni yami. lelivi lakhe lilanhlitiyweni yami. In other words, mina sengiphila lelivi, sengihamba lelivi, sengikhuluma lelivi, sengiphila lelivi nje ngoba lanhlitiyweni yami futhi Lishisa njengemlilo lovalelwe emathanjeni ami. lelivi liyashisa, angikhoni kubinza ngingakhulumi ngalo Yeah. ngoba lishisa njengemlilo lovalelwe uvalelwe Emathanjeni ami. uvalele emathanjeni uyanqenqetha uyanqenqetha lo mlilo angikhoni Jesus futhi Sengithiniwe kulibanzetela ngekhathi kimi. Ngempela angisakhoni. sakhona ngina lapho ke. And now this fire Nkosi yami, it empowers boldness in prayer. Umlomo ke lo mlilo lo akasakhona ukuhlala ngathandaza. Umthandazo sohambe waba ngenye ingxenye yale mili yephila kwakhe nayidlako. Kudla kodwa nakusuke ngakapheleli. So uhlala nokuthandaza nje. It gives someone boldness in prayer. Uthandaze uthi babe. Uthandaze uthi babe. Mawudibana netimo ungathi sabe. Kepha uthandaze ngethemba. Yeah. This fire gives someone boldness in preaching. Yeah. Can't pass go down. Uvelathi umuntu siyamthuma ke awusehle phezulu kusasa khona ledzala lasondweni awusehle phezulu kusasa men of God men of God prophet pro I my pro mina nginemahloni umprofeti membile bantu angikhoni ukukhuluma kahle manje ungathi ngingahlabela kuphela uhlabela abantu bathandaza lo mlilo ungena emlilo wathiwa ukuthi ushayi bayiletha wathiwa sisho emihlanganweni akakhulumi ubinza kuthi ngangena lo mlilo asimakahlala phasi evu ngathi siyamshisa lesitulo siyamrasa ngathi zika athabe chorus nathaka phile ehloko babuka nokuthi usongenwe yini ungene ngumlilo uzophela sikwathi igama lakho sakwathi ngalo ngafakazi singalo mlilo mhlasana siyawuthola lo mlilo yakuma kuphuka letilo tethu lethi ngoba nawe bahlala todo bese igama lethu one boldness in preaching. Kuna unkulunkulu wesabludo. Angithi ake sivela uchithi. This fire gives a person a boldness in preaching. Boldness in testifying about the goodness of his God. Because we are that usema ngena makhona udamfuna afakaza asivela uqinisile. Netgebeng lathi sabafakaza phela ngoba tiyade sithi lengephanti yakhela bayadade ngako unyamnyanya umzalo usafakaza abacanada
uyafaka siyaqala usabani ubwazi ukuthi lo matiko la ufika khona this fire will ignite you. This fire will give you this thing, this zeal to preach about the good news. Labasebenza khona bathiwa sibakhona abathiwa bakhona ngoba ama-problem makers. Sengithethile kushumayela kunemlilo lokhona manje endlini.